Var det träna i pressen? Var det inte mer? Kort snabbt. Och kan inte. Jag klör så kan inte så snabbt. Jag rustar. Jag ska inte säga så snabbt. Kom så Fredrik. Fredrik. Ja, ja, stanna. Ja. Vad är det? Janne, med händerna! Alltså höj ska det! Nej! Abden, nej vad nu! Passa händerna! Höj sig rätt, ja! Passa höj sig! Ikke missa en i det! Nå plassen efter! Såna blir bra! Þú voru að koma aðeins nær honum, þú ert að lára rauðutíminni, svona já. Sækja á hann núna, halda á pressu og passa hausinn. Já, já! Þetta já! Nota þú ert langt frá, þetta er rétt. Kom áfram Bjarni! Góð spörk, Bjarni, allt sá frá. Nota tækifæri núna, hann er vangaður, halda áfram. Nota tækifæri! Tími! Glæsilega losa þetta. Já, gott þetta! Halda þessu áfram! Áfram, Bjarni! Já, Bjarni! Já, passa svo! Góður! Ekki halda! Já, sterkur Bjarni! Ekki gefa hann neitt eftir! Neyfanlegur! Á Bjarni! Passa hausinn svo, passa hausinn! Kom, taka hausinn! Hendur með Bjarni! Já!
Passa hendurnar! Strax! Já! 2 points! Mason! Mason! 2 points for too late. Sorry. Ekki viðbók, Bjarni! Ekki öfum minni, já! Detta! Jag 12 minuter.